Klub stolovi. Sve što niste znali o ovom komadu namještaja. Ako mislite da su klub stolovi deo pokućstva i namještaja oduvijek tu u dnevnoj sobi, prevarili ste se. Klub stolovi su novi dodatak namještaju bez koga se danas ne može zamisliti dobro dekorisana i funkcionalna dnevna soba. Ako pogledamo malo unazad u istoriju, saznaćemo da klub stolovi kakve danas viđamo po salonima namještaja i koje kupujemo za svoje domove, postali su deo enterijera pred kraj 19. vijeka. U Europi su se mahom koristili stolovi za rasklapanje koji su se prinosili sofi i foteljama samo u toku čaja, a nakon popodnevnog opuštanja sklapali su se i stavljali u zid do sljedećeg korištenja. U viktorijanskim domaćinstvima ovakvi stolovi za čaj nisu se rasklapali, ali su ih sluge pomerale po prostoriji u zavisnosti od toga gde ukućani i gosti piju čaj. Često je taj sto, kada se ne koristi, stajao iza sofe i može se reći da je on prethodnik klub stolova kakve danas poznajemo. Pošto su klub stolovi došli ispred sofe, možemo zahvaliti viktorijancima koji su bili opsednuti mističnom Azijom i čajevima, pa su želeli da što niže sede i da sa niskih stolova uzimaju šoljicu, da bi se približili tradiciji Kine i Japana. Kada je srednja klasa u Engleskoj poželjela na ovaj način da popije čaj, klub stolovi se više nisu pomerali ispred sofe, jer oni nisu imali sluge koji bi to za njih činili. I tako je razvojem društva i uticaja drugih egzotičnih kultura dospeo klub sto u enterijer svih današnjih životnih prostora. U redovima koji slede nabrojaćemo koje sve karakteristike treba da posjeduju dobri klub stolovi. Koja je poželjna visina klub stola u dnevnoj sobi? Kada je visina klub stolova u pitanju, ovdje ne postoji univerzalno pravilo koje je potrebno slijediti. Najbolje bi bilo da klub sto uklopite sa svojom sofom, foteljama i stolicama, odnosno kada izmjerite namještaj u svojoj dnevnoj sobi, klub sto bi trebao biti za nijansu viši ili niži od ostalog namještaja. Koji oblik klub stola je najbolje izabrati? Ako imate dovoljno prostora, uvijek je dobro izabrati klub sto pravougaonog oblika, čija dužina ne treba da prelazi pola dužine vaše sofe. Ako imate mali dnevni boravak, uvijek izaberite okrugao klub sto jer ćete dobiti na prostoru i neće biti oštrih ivica na koje se možete udariti. Ovalni klub stolovi su najbolji izbor ako u enterijeru dnevne sobe posjedujete ugaonu garnituru, jer se ovaj oblik najbolje uklapa u L oblik sjedenja. Koji materijal odabrati za klub sto? Ako želite da osvežite svoj enterijer uz postojeći namještaj, najbolje je da izaberete ploču klub stola neutralne boje prirodnog materijala poput mermera, granita ili kvarca. Prirodni materijali poput mermera doneće komfor i izdržljivost vašem domu, ali u isto vrijeme od dnevne sobe napraviti luksuzni stambeni prostor. Mermerna ili kvarcna ploča na klub stolu sa nogarima od metala moderne nijanse doneće fokusnu tačku u enterijeru na koju niko neće ostati ravnodušan. Ako vam se sviđa ovaj video, kliknite na subscribe kanala.
lajkajte video i podijelite video s prijateljima. Pišite vaše mišljenje o ovoj temi u komentarima i dajte nam prijedlog za temu novog videa. Podržite naš rad tako što ćete nas zapratiti na društvenim mrežama. Jednostavnom registracijom profila na našem portalu mi vam dajemo mogućnost besplatne objave članaka na panelu za naše autore, gdje pišete naslov, tekst i odabirete sliku i kategoriju vašeg novog članka. Možete objaviti beskonačan broj članaka na razne teme. Svaki vaš objavljeni članak promodišemo na društvenim mrežama. Također, pojedini vaši članci se mogu naći i na našem YouTube kanalu. Dobrodošli ste u naš autorski tim i na naše društvene mreže. Sigurni smo da svako ima nešto za objaviti kako bi i drugi mogli pročitati i edukovati se. Otkrijte sve pogodnosti koje nudimo. I ne zaboravite, u potpunosti je besplatno.